kubaho n'abisi karande kanisino si umugabane wagabanye ngo ibyago bikokame burya Imana ikizurubwa ayo warize ongera mumbwira ngo ayo wariraga Imana yaraguhojeje. Itangazo riravuze ngo urumambo warushinze ni ugiye kurumanikwaho. Bati nubwo twitana uzabyara, bati nubwo uhinze ntabwo uzeza, bati nubwo bwose washatse ntuzarubamo, bati kararwaye kazapfa, ayiwe nubwo abyaye ntazaheka, nubwo ashatse ntazayibamo. Ijambo riravuze ngo Imana igukomereje amaboko. Ako wakomeye Imana amashi. Abantu bari bazi ko tutaba tukiriho, abantu bari bazi ko tugiye gupfa, abantu bari bazi ko tutazagira umugore ngo turubemo, abantu bari bazi ko tutazabyara, abantu bari bazi ko igicumba kitakomera, ariko Yesu yakivuzeho. Bwira mwicaranye Imana kuvuze turavuka. Ngo bose bibwira ko umurimo utazakorwa. Basa ni Barati na Batobiya. Nubwira izuba ryagukubise, ihangana nibyo zishuza iki Imana. Ntuzagira icyo wishuza Imana. Hari igihe nigeze sharaka nkubwire, nigeze guha umuntu amafaranga 300. Imana irabinyibukira, ingirira neza. Ongera cyane haleluya haleluya we. Uwiteka ari bukurwani. Nawe ufunga umunwa. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri mu Nehemiya ibice 6 umurongo wa 9. Tugiye gusoma ijambo riri muri Nehemiya ibice 6 umurongo wa 9. Havuze ngo iki? Bose bashaka kudukangisha bibwira yuko amaboko yacu azatenda. Mu ijambo riratubwiye ngo haleluya haleluya. Oya nta muri hano. Muri hano ntabwo muri hano. Ijambo riratubwiye ngo iki? Ijambo riravuze ngo bose bashaka kudukangisha bibwira yuko bose bashaka kudukangisha bibwira yuko bose bashaka kudukangisha bibwira yuko amaboko yacu azatentebuka murimo ntukorwe. Azana nisome tuvuga cyane ngo ame. Ijambo riravuze ngo bose bashaka kudukangisha bibwira yuko amaboko yacu azatendeburika umurimo ntukorwe, ariko Mana yanjye unkomereze amaboko. Tuwusubiremo. Haravuze ngo bose bashaka kudukangisha bibwira yuko amaboko yacu azatendeburika, ariko Mana umurimo ntukorwe, ariko Mana yanjye unkomereze amaboko. Imana tugirire neza, dukomere Imana amashi. Abantu bari kugukangisha ko uyu murimo utazakorwa, abantu baguciye intege, abantu baravuze ngo ntacu uzageraho, abantu baravuze ko ntacu uzigezaho. Haleluya haleluya. Ariko wakomere Imana amashi. Ngo ariko ijambo riravuze ngo Uwiteka Mana we unkomereze iki amaboko. Ya mugore Imana igukomereza amaboko, ya mukobwa Imana igukomereza amaboko, ya mugabo Imana igukomereza amaboko, ya muhanuzi Imana igukomereza iki amaboko. Nubwo bazi ko umurimo utazakorwa, ariko ntabwo ukozwe. Oya wakomera Imana amashirata n'impundu nyinshi. Benshi baduciye intege, benshi baguciye intege, bati nubwo twitana uzabyara, bati nubwo uhinze ntabwo uzeza, bati nubwo bwose washatse ntuzarubamo, bati kararwaye kazapfa, ayiwe nubwo abyaye ntazaheka, nubwo ashatse ntazayibamo. Ijambo riravuze ngo Imana igukomereje amaboko. Ako wakomeye Imana amashi. Abantu bari bazi ko tutaba tukiriho, abantu bari bazi ko tugiye gupfa, abantu bari bazi ko tutazagira umugore ngo turubemo, abantu bari bazi ko tutazabyara, abantu bari bazi ko igicumba kitakomera, ariko Yesu yakivuzeho. Bwira mwicaranye Imana kuvuze turavuka. Ngo bose bibwira ko umurimo utazakorwa. Basa ni Barati na Batobiya. Ongera mumbwire ngo bose baguhiga Imana bakuye mu nzira. Imana bakuye mu nzira. Nubwo uri kuraba ko bikomeye, nubwo uri kuraba ko bikaze, nubwo uri kuraba Satani yazuruye amaso, ariko ijambo riravuze ngo Imana igukomereje. Ariko tuvuga cyane haleluya. Kigerageza sikarande kanisino murage kubaho nabisikarande kanisino
si umugabane wagabanye ngo ibyago bikokame, burya Imana ikiza urubwa ayo warize. Ongera mumbwira ngo ayo wariraga Imana yaguhojeje. Imana igusekurire. Wa mukobwa we Imana igusekurire. Wa mugabo we Imana igusekurire. Wa musore we Imana igusekurire. Tuvuga cyane ngo amena. Iyabo wari ubizi ko uru rumamba bari bashingiye Moridekayi, Hamani ajya kurushinga, ni umugore wari wamugiriye inama ngo aramubwira ati uru rumamba genda urushingire uriya mwanzi wacu. Haleluya, haleluya. Ariko itangazo riravuze ngo urumamba warushinze niwe ugiye kurumanikwaho. Ariko komera Imana amashirata. Nicerereza uyu muntu ati iri zuba sha nubwo iri zuba ryagukubise ihangana nibyo zishuza iki Imana rizagira icyo wishuza Imana. Hari igihe nigeze sharaka nkubwira nigeze guha umuntu amafaranga 300 Imana irabinyibukira ingirira neza. Ejo abantu bavuga bati mwaratubwiye ngo buri wese yishakira ubwihisho undi yishakira ubwugamo, buri wese ashaka ikizamutunga. Iminsi mibi itaragira gute itarakugera. Uwiteka dukomereza iki amaboko. Reka dusenga Imana. Imana igukomereza iki amaboko. Imana igukomereza iki amaboko. Wa mubyeyi Imana igukomereza iki umurimo wakozwe. Umurimo wakozwe. Bari bazi ko upfuye birangiye ariko Yesu abanye nawe. Bari bazi ko umva ariko Yesu abanye nawe. Ihangana ukore mu kiganza umuntu mwicaranye umumbwire ngo Imana ibakojeje isoni. Imana ibakojeje iyabanye nawe kiragiye niyo umusiri kumwe nawe. Yabanye nawe uri kugisi niyo umusiri kumwe nawe. Yabanye nawe kiragihe na 28 na 27 uzabana nawe sha. Yabanye nawe kiragihe izongera ibane na. Yabanye nanje izongera ibane nanje. Haleluya, haleluya. Tuvuga cyane ngo amen. Bari bazi kuzaba warashinguye kino cyumweru turimo, ariko yatumye udashingura kira cyumweru n'ubu ngo bizakurinda. Mereke tubanda dusoze dukomera Imana amashi. Tuvuga cyane ngo amen. Ongera mumbwirira ngo haracari ibyingiro k'igiti cyatemwe cyakongera gushibo. Ngaho mumbwirire ngo igiti cyawe kirashibutse. Dusenga Imana. Tugiye gusenga Imana. Ihangane uca bugufi mu mutima. Tubwire Imana ngo urakoze kudukomereje. Urakoze kushinga icumu mu nta ukabudusaku. Funga amaso yawe dusenge. Mana turagushimiye uri umukozi w'umuhanga, sina ryawe nirihabwa icubahiro. Shawe byose nyiringabo ntawaragaye imigambi yawe, uguhungiye wese uramwakira. Niyo mpamvu turi imbere y'ubwiza bwawe. Jambo riratubwiye ngo benshi bari bazi ko uyu murimo utazakorwa, benshi bari bazi ko ibi tutazabigeraho, benshi bari bazi ko tutaheka, abandi bazi ko tutabaho, ariko turacariho. Kandi uyu munsi ubisubiyemo ngo ushinguye icumu mu ntagara, wongeye gukora imirimo n'ibitanga. Haleluya, 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 haleluya. Mana we ukoze ibyo twebwe tutashobora gukora. Izina ryawe nirishimwe. Jambo rituguye ko ushobora gutabara umuntu atari uko yabanje kuzamuka hirya no hino, aho umutima we yabikoranye ukamutabara. Aba bantu bateranye kubw'umutima mwiza babikoranye ubahereza umugisha. Wabadukurikiye bose ubahereza umugisha. Buri muntu wese ukore kuce kandi kuri ca kindi gikomeye. Ubundi data wa twese uko kuko umwana wa Yesu Kristo yavuye mu gituro agafungura, data wa twese ibyacu byari byarafungiranye, nyiribihe we ayiwe urakoze kubifunguye. Izina ryawe nirishimwe. Tugukomeye mu mashini impundu nyinshi mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Amen.